Pada mato ji di WA lo aktif di telepon lo iya kak di cilinggon bini nah de Ya ngirim dina Eropa jarang kok berdina tentrem menggore konbini kok atau karena roh deh. nah itu di noro kok kita ada Iya kayaknya ya mayu ayo yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean mah. Nanti. Reh nangki kinto. Ini kak apa? No. Katina apa kabar mam? Alhamdulillah guys. Sampean. Alhamdulillah. Alhamdulillah melarakan pada saya satu aja. Ngireng enom dimin kopi. Enom. Ini kak apa? Cecen bangku. Ini kak bang di bangku. Ngireng jambu. Mun estona udah berdebar nah, nikah nyami bering berdebar lo na jaipon. Parlo na apa ki? Engki kula nyuk na pamantau sa. Aktina ketuan masalah sarang kacitan kau. Ki kula ni kalau nemu bener keracitan kau. Engki sani kah cerita Ustaz. Mas, di sengkoy ka beli kopi. Bilo ya no. Mun beda kopi, cuci langsung ya no. Pas es ruput, kadang naik pekareng. Tangar ke si aku boy. Apa kocaan saya mas? Pasti lo rekam, ingat wartawan. Saya tuh mas, aromas bener kara betinti. Pas rekam mau nunggu apa tajam, malah jelas pas kedingaki. Aji yang mau nunggu pegel ya jawab mas. Coba pakai beri rekaman. Sambil naman ko empat apa taja cekik jawab pas lagi dingaki dah ya. Lah. Ini kak kamu mah. Tajuk. Orang japat tapaskan cina aki. Mun pas atau karja tuling ke menghindar malelo sajen pekeleng ko acling mon sede. Harus selesai deh jadi kita sepor kan kok. Paham ya? Wes lah, jika pintu sepor kan kok percuma tau. Doci kok. Oh, sani kaki cerita na. Dia nikah. Kemarin istri bahkan sampai dicaci maki. Sedangkan suami hanya diam mendengarkan ucapan istri. Ternyata Kak Dinto mengandung keutamaan ben pahala sesecek rajin. Beni pas candring samangkinan kinto pah ko careng tako kabini. Manabilo helaki oleh ben kabini ini kapah ko tako. Namun suami sekatinika nikah cuman berusaha memimpin istri dengan cara lebih baik. Kalaban cara sabar, ajawi kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal terhadap istri. Sabar benih berarti
dia membiarkan istrinya jatuh dalam kejelekan, tapi lebih kepada menasihati istri dengan cara yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam salah satu hadis, warwiya anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man sabaru ala su'i khuluqi imraatihi aqahu Allahu minal ajri mislama aqa Ayyub alaihi salamu ala balaihi. Artinya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa sabar atas jeleknya akhlak istrinya, maka Allah memberikan pahala kepada dirinya seperti pahala yang diberikan Allah kepada Nabi Ayyub atas cobaan yang menimpanya. Oh, sani kaki Ustaz. Engki, kula ngerti Ustaz. Kula coba lebih baik lagi berkomunikasi sama diri kula. Ben kula mencoba lebih ekstra sabar boleh ngadepi rajitan. Ki kula lasal nikah memperbaiki diri sama diri. Bismillah. Sekarang kong solusi Ustaz. Engki daripada terus nikah. Di teki lah coba sampean. Ya mundanya kok patah, kok syabin ya. Ampun cekok takut mam. Diibaratkan rezeki nikah layat turbi bangiran. Rezeki ada sebelum abin hitung, nikah mana biar haji pasti dua. Bisa jangan banyak. Yang penting sampean tetap usaha nikah. Oh ya depan nantinya ada ya. Kira-kira ya tren minum. Ki sekarang itu udah ambil klaim. Yang kingki. Atau sekarang. Kingki daripada. Tengah teh jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.